I ćao ljudi, ovaj video će biti o Josipu Brozu Titu. Prvo mi je pala ideja da snimamo o Karlu Marksu, ali bilo bi veoma malo pregleda zato što nikog toliko više ne zanima za Marksa. Sad ajde da krenemo za Tita. Također zaboravio sam da stavim Titovu sliku ovdje, tako da imaćete, kad bude bila odjevna špica na kraju, imaćete sliku, stopirajte. Sad da krenemo. Rođen je u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca u Kumrovcu. Bio je generalni sekretar Saveza komunista Jugoslavije od 1940. godine do 1980. godine. Tokom Drugog svjetskog rata postao je premijer od 1943. do 1965. a ustavnim promjenama postao predsjednik Kraljevine Jugoslavije od 1953. do 1980. Znači, on je bio doživotni predsjednik Savezne federativne republike Jugoslavije. Od 1943. do 1980. imao je čin maršala Jugoslavije i položaj vrhovnog komandanta Narodno-slobodilačke vojske Jugoslavije do 1945. i komandant Jugoslovenske narodne armije od 1945. do 1951. Bio je izuzetno cenjen tokom hladnog rata, primio je 98 stranih odlikovanja, uključujući orden Legije časti, ekspanzijom tokom 1950. i 1960. njegova unutrašnja politika uključuje suzbijanje nacionalističkih osjećanja i promociju bratstva i jedinstva. Bio je ministar odbrane Jugoslavije od 1945. do 1953. Bio je predsjednik Saveza komunista Jugoslavije od 1955. do 1980. To je bio drugi mandat, a prvi mandat mu je bio od 1945. do 1953. Preminuo je u Ljubljani od gangrene, to jest od infekcije kada mu je bila odsečena jedna noga. Dovezli su ga vozom do Beograda i to je bio njegov posljednji put kući.